Kawali. Evo idemo za društvo, za šankom. Evo specijalno od Hasana za Hasanov rođendan. I društvo za šankom. Vi ste prisutne. I za naše društvo ispitati naravno.
Klavnici, čovječe. Čemu žira? A jesi, je, čovječe. Ja imam sve folklor. Evo idemo, nastavljamo veselo, znači imamo još par anglica ovdje. Zastavljamo šman. Sad može i samo. Jedan dan je pismo. Jesi, čovječe. Šta ti radiš? Evo. Evo idemo